Hallelujah. Apotre avuze twumva. Wanyeretse ineza, ineza, wanyeretse ineza ihambaye. Wanyeretse ineza, ineza, wanyeretse ineza. Hallelujah. 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 Nagira ngo mu buryo bw'umwihariko shima Imana kubwira ijoro ry'ubusabane Imana inshoboje jewe na madame wanje kuba gutaramana namwe akanya gato. Twavuye Bujumbura uyu munsi dushikira mu giterane cha Overflow muri CLA, kandi ejo mu gitondo kare dufite workshop, dufite seminaire, ariko kandi ni iteka rikomeye cyane. Naheruka hano hadasa uko hasa, hatameze uko hameze, none ndabona Imana yakoze ibikomeye. Mumfashe muntiza ayo mashi, muntiza ayo maboko. Bishobora kuba bimaze guhinduka ibisanzwe kuri mwe, kuko buri umugisha abantu barawumenyera. Kera mwarasenga shanti igitangira, Mana dufashe dushoboze, Imana yabashoboza bigahinduka ibisanzwe. Ariko abahimbaza abaramya Imana ntabwo bamenyera, ntabwo bahindura ubusa igikorwa Imana iba yarakoze, nubwo cyamara imyaka ibihumbi. Hallelujah. Nagira ngo nshime Imana kubwa Bishop na Madame kuba mwaduhaye akaryo ko kubana namwe kuri uyu mugoroba, iri joro y'ubusabane. N'umunezero kuri twe udasanzwe. Ntabwo byari byoroshe gufatanya gahunda zose dusanzwe turimo, kuko ejo tuzarangiza kwigisha duhite tujya kuri Goma, naho dufite icyumweru cy'ibiterane n'imigoroba yo guhimbaza Imana. Ariko kubera ko ideni ry'urukundo nari mfise hano, nari mfitiye Bishop n'ubuyobozi n'iri torero, nabwiye Madame ngo twihangane kabisa, nubwo tunaniwe tubane na bene data. Amen. Kandi mwarakoze. Nawe ntako atagira, aradusura, asura umubiri wa Kristo, asura igihugu, kandi nkuko yavuze Imana yaradushoboje turagira akanya ko gusangira no kuganira ko twaherukana kera. Amen. N'umunezero wanje na Madame kuba hano.
mu buryo bw'umwihariko kandi nagira ngo ubuse mushaka ko mvuga iki? Murashaka ko mvuga iki? Umuyobozi wa gahunda yakoresheje ijambo niba ari shari, niba ari kutishimira umugisha Imana yamaye, ntabwo ari uko mumeze. Nagira mbereke umuntu udasanzwe mu buzima bwanje, mu muryango, mu rugo, mu murimo w'Imana Imana yampaye. Nibwo bwa mbere ugeze hano. Imbere yuko nabasuhuze duhite dukomeza. Haleluya. Yesu ashimwe. Ndabasuhuje mwese mu izina rya Yesu. Nukuri uyu ni ijoro ryiza ridasanzwe kuba mu bwiza bw'Imana, atayindi ntumbero dufise ariko tuyiramya, tuyishira hejuru nibihe bidasanzwe. Amen. Imana rero ibahezagire. Ndibaza ko tuza kubandanya tugira umwanya mwiza nkuko twatanguye. Nibaza ko uruzi mureke umwe wese ashobore kwirekura kugira ngo uruzi rw'Imana rutembe, abantu babohoke, abantu bakire ugukira. Amen. Numva no gutumirira wowe uri hano utegura umutima wawe, uwugururira Imana, hama ugura akanwa kawe, wibuke ivyiza Imana yagukoreye, maze uyishime, maze uyishire hejuru. Amen. Reka iri joro ntirikubera ijoro gifa gusa, ariko ribe ijoro ridasanzwe ryo guhura n'Imana yawe, ryo gusabana n'Imana yawe. Amen. Yesu abahezagire. Nuko hari uwiyambuye, ubwiza bwose, yambara umuvumo wose, umuvumo wawe nanje yawishizeko. Hari uwamfasha kuririmba, umva icyatumye mpinduka, tumye mpinduka.
wa twese nuko haruwi koha hallelujah yambuye ubwiza bwiza bwose yambara umuvumo wose karande zose n'ububi bwanjye yankunze nabibereye naruha gupfa niwe muje n'Imana ubudashima ni Yesu zina riryoshe niwe nzi hallelujah yankunze nabibereye naruha gupfa niwe muje n'Imana udashima udashima ni Yesu zina riryoshe niwe nzirata ni Yesu zina Yesu zina riryoshe hallelujah niwe nzirata ni Yesu zina riryoshe niwe nzirata uri ibyishimo byanjye uri umunezero w'abakwizera twese uri amahoro yanjye sinzi nk'abandi uri umugabane wanjye you are my portion uri ubutunzi bwanjye ni wowe bwiza bwawe niyo mpamvu kuva igihe nahisemo kumbera umungeri wanjye ntacyo nzogukena ntacyo nzokuburana kuri uyu mugoroba muri iri joro ry'ubusabane ijoro ry'ubwiza ndashaka kuririmbana na Dawidi ngo Uwiteka niwe mungeri wanjye sinzakena ayayayaya sinzakena amahoro sinzakena umutekano
sinzakena ubwiza, sinzakena intsinzi, sinzakena ijoro ry'ubusabane araturyamisha asubizi ntege mu bugingo anyobora iyo gukiranuka ndabona anyura mu gicucu sinzatinya ko ndi kumwe nawe nukuri ineza n'imbabazi bizanyoma w'iminsi yose ubusabane bwanjye nawe nukuri ineza n'imbabazi bizanyoma w'iminsi yose nanjye nsezeranye Yes, hallelujah. Yeah, hallelujah. Nimuri Yesu Kristo, Nimuri Yesu Kristo, Umi, babarayema
Imana Hallelujah
byose naho yaba yarapfuye azongerabeho azongerabeho. Haleluya haleluya haleluya. Dukomere Imana amashyi menshi cyane. Yes, munyemerere dufatikanye indirimbo. Haleluya. 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 Hai. Gonza bageze mw'ijuru kwa data zaririmba Hosiyana iteka zabanandukanye ndahadisi nashima bivuye ku ndibayo uko nzaba mw'ijuru kwa data zaririmba Hosiyana iteka zabanandukanye ndahadisi nashima bivuye ku ndibayo uko nzaba ishuru zari Hosiyana zabanandukanye ndashima bivuye uko ndimo ndashima uko nzaba batayizi siko bimeze. Yes. Ariko turaririmba wowe bukeya wenda nze kuririmba. Yes. Nze kuririmba iyindi noneho twese tuzi ariko abayizi. Hallelujah. Tuyumve irimo amagambo meza cyane. Tuzamura ibiganza. Haleluya. Haleluya. Ya tugende papa tugende tugende. Yes. Hosiyana iteka zabanandukanye ibyagisi bashima bivuye ku ndibayo uko nzabageze ijuru kwa data zaririmba Hosiyana iteka zabanandukanye ibyagisi bashima bivuye ku ndibayo Shimuko bikwiye ukazana umubiri upfa kabatamaye ubwizabu tatawinyenyeri kabacuye igihe nambaye kwizamurizi wari uko nshoboye ariko uko nshaka n'abariko nkora ngira ngo kore nasibi bikanze mbere Shoye ariko uko nshaka ariko nkora ngira ngo kore sibi bikanze zaririmbe izaba nashashe bacurange n'abamarayika ibisimba binaturire purufaya n'abakuru
iri korari y'icumweru cyangwa y'ibyumweru nka bibiri zacukumbura nkajiriya nkamenya indirimbo zagera ugeze none ifite igitero cya gatatu kugira ngo tuje ku yindi inabonye arimo abatayizi bega umunezero Sagira mubanye ubwo ntazongera kumuvira uwande jana bamarayika turirimba urufaya indirimbo zishimwe kanizo iby'amatwi yanjye atariumva iby'amaso yanjye atarareba iby'ataratekereza mu mutima iby'andirimba yabigira Yes. Yes, yes. Yes. Okay. Jemaze, Miss Bandirimbe. Ngahizwe rya. Ngatugende papa. Nigire neza kumugisha. Yes, twagiye. Sinzi umuntu wavuze ngo hano imbere yabicuya. Niba aricyo kiri mu gutuma abaririmbyi baje inyuma. Mwegere imbere. Yes. Hey. Twagi. Urera mana urera mana. Urera mana urera mana. Urera mana urera mana. Urera mana urera mana. Urera mana ibiri mwisi nibiguhimbaze. Dusubiramo kandi. Urera mana urera mana. Urera mana urera mana. Urera mana urera mana. Urera mana urera mana. Urera mana imisi niguhimbaze. Reka tuvuge ibigwi byawe. Reka tuvuge ibigwi byawe. Mana reka tuvuge ibigwi byawe. Ibigwi byawe. Reka tuvuge ibigwi byawe. Mani himbazwe. Wafashe izuba urinde kubuza haba umuco mu mwijima. Uravuga uti mwana w'umuntu, mwana w'umuntu we ngaho we. Uravuga uti mwana w'umuntu, mwana w'umuntu we. Ninde twabanye nawe? Aha. Irindi rimwe gusa. Ninde twabanye nawe? Twazamura ibiganza. Abisiri bose nibapfukame bakuramye we. Abisi bose nibapfukame bakuramye we.
abisi bose nibapfukame bakuramye. Munyamera turime gutya. Hari indirimbo mukongomani yaririmbye wanyeretse neza. Nari nzi ko nifata mikrofone naje za kuririmba. Iki cyumweru naje nabonye neza Imana. Haleluya. Niba nawe warabonye neza Imana dufatikanye. Ariko ndabizi waribonye. Mana we. Ubuntu bwawe nibwo bwangiza uwundi we Mana. Ubuntu bwawe nibwo bwanzuye Mana we. Kanguye kure ungira umwana mu rugo none ubugenda nemye Mana. Ubuntu bwawe nibwo bwangiza uwundi we Mana. Ubuntu bwawe nibwo bwanzuye Mana we. Kanguye kure ungira umwana mu rugo none ubugenda nemye Mana. Ntacyo nari kwishoboza nagufite, ntacyo nari kwimarira nagufite, anambwe nimwe nari gutera nagufite we. Aho ngeze none ni wowe bikesha, ubuzima urimo none Imana ubukesha, akazi ufite none Imana ugakesha. Wanyeretse ineza, ineza turimbane wanyeretse ineza, ineza wanyeretse ineza basi wanyeretse ineza, ineza wanyeretse ineza ihambaye. Reka dusabe Bishop afate mikrofone aturirimbire turafatikanye. Nyeretse ineza, ineza wanyeretse ineza, irindi rimwe gusa wanyeretse ineza, watu hari umuntu uri hano wabonye ineza y'Imana. Haleluya. Reka tubikore bwa nyuma dusubiremo kandi turirimba iyi ngiyi dusubiremo mukongoma za safire zire umanuka mu bakristo. Ari indi strategy twavumbuye yo guhimbaza Imana. Ari ugiye kuririmba hano ari umukozi w'Imana ugiye kuririmba zanumva gushaka kumva ijwi rye. Nta yindi safire manukari ya nawe. Wanyeretse ineza, ineza wanyeretse muzibahe ineza ineza mubegere tuzamura ibiganza tuzamura amaboko
wanyeretse ineza ineza wanyeretse ineza ihambaye wanyeretse ineza ineza wanyeretse